Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, balaan ang Ginoo nga atong Dios. Kaning kabalaan sa Ginoo ang usas mga simbolo niini kana gyung musidlak, magdanag ba, muhayag. Muna nga pag sulod ni Moises sa katong tulda nga abutanan sa Ginoo og niya, inigawas niya matud pas unang pagbasa, mo danag ang iyang naong. Lingi ako na imong tupad. Igna tan-aw nimo ni danag akong naong. Ingna ko no. Basta mahimot ang balaan, mudanag ng atong naong. Niya mahimo ganitang yawanon, mungit-ngit ang atong naong. Mao na ang mga yawanon, ngit-ngit nagnaong. Ang mga kuan, balaan, hayag og naong. Nyas tungod kay musidlak man ang naong ni Moises, ang mga tao suwawan sila, kasuwaw ana, di mi katutok. Tabuna ni Moises ang iyang naong, motoy unang instructions Ginoo, nag face mask siya. Face mask. Pero di gyud nga face mask nga dinhirani, tibuok yung naong kay ang mga tao hasulan mang magtan-aw niya, di sila kaakog tan-aw ba nga magdanag yang naong. Face mask. Karon pag-abot na sa panahon nga ang maong Ginoo nga balaan natong Dios natawo dinhi sa kalibutan, wa mo danag ang naong. Si Jesus ba? Wa mo danag. Purting pobriha, didto ra mataos pasungan. Wa ka eskwela. Wa gyud ka eskwela. Ang papa panday, ang mama housewife. Mo na. Purtig yung pobriha, wa pagyoy balay. Wa mo danag ang naong. Unsa may midanag? Ha? Wa mo kibaw? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Ang midanag ang iyang mga pulong o ang iyang binuhatan. Ang iyang mga pulong ming tandog sa mga tao. Daghang mga tao sa labi na itong mga makasasala, dili makadawat sa iyang pulong. Murasag naong ni Moises ba, dili kaakog tan-aw. Daghan sa mga tao nga dili ganahan sa iyang pulong. Gani tungod sa iyang mga pulong, gipatay siya. Ang iya sang mga buhat, midanag, nahimo siyang sikat kaayo kay ming danag ang iyang kuan ba? Ni viral ang iyang binuhatan, mga milagro, mga patay, gibuhi, ana. Pero apil na sad sa iyang binuhatan ang pagpakig amigo, pagpakig sandorot sa mga makasasala o mga sinalikway. Apil na to mga sanlahon, kadto mga prostitute o uban pa mga giyawaan, iyang adtuon kani dili na sad makaako og dawat ang mga tao ani kadaghanan. Mao na di sila sad katutok sa iyang binuhatan. Kamo makaako ba mo pagdawat sa mga pulong ni Kristo o di sad mo ganahan? Makasunod ba mo o ganahan ba gyud mong mosunod sa iyang mga binuhatan nga midanag sag maayo? Saan? Kinsa dinhi ang mudawat sa pulong sa Ginoo ug mosunod gyud sa iyang binuhatan? Taas ang kamot. Maayo. So sa ato pa inyo ginang dawaton ang pulong sa Ginoo nga moingon ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Sunod mo ana.
Kinsay mo sunod ana taas ang kamot. Tinud-a gyud, bantay. Awa na kana bahandi pa lang na labi na gyud mo ingon si Kristo, higugmaa ang imong kaaway ug pagpakamatay alang kanila kinsa may mosunod ana be. Wa na kanang mopatay sa imong anak nya imong higugmaon nya isunod sa kagpatay mosugot ra ka. Ansa man sugot mo ana? Ha? Lingay mong tupad sugot ka na. Nga kanang mopatay sa imong asawa unya og mulaban ka patyon sa ka og mohigugma ka kay makighusay patyon sa ka mohigugma mo ana. Ha? Higugma man kaaway niya pagpakamatay para nila. Mauni ang mga buhat ni Hesus. Nya iyan ang gibuhat. Mao na lansang siya sa cross. Gihigugma man niya iyang mga kaaway. Nya si Maria sad nisunod sa dana. Mao bitato si Maria nga ning higugma sa mga kaaway. Wa gid siya masuko atong gasigig katong galansang sa iyang anak sa cross. Ning barog pagay siya dito kay og isunod siya patay. Okay ra pod. Ana. Mao na nakabuhat ani ang mga santos. Unsa kay gibati ni Moises? Naka-imagine mo? Unsa kay gibati ni Moises sa dihang nakigstorya siya sa Ginoo? Sa inyong paminaw, nalipay to siya o wa? Portig yung lipaya tingali ato eh. Nidan-agod ang iyang naong sa kalipay. Tanawa ragon na ninyo mga tao nga murag makakita Ginoo. Saan pa kita ang common gyud nga idea nato sa Ginoo, God is love. Di ba? God is love. Tanawa na mga taong ma-in love. Unsay naong? Danagoy. Tawag ko blooming. Ala ka blooming ko nimo na in love ka? Ana. Tanawa na mga tao nga di na mohigugma. Kana bang naglagot? Kana bang nasuko? Tanawa ang naong, di ba mo? Ngit-ngit. Unsa na kanang bugat og naong di ka ganahan mo tan-aw pero kana mga na in love aso smiling kay na pre aning ka humili smiling kayo na kita na tingali ning madre na in love this madre be kana be iguli nimo sa inyo kamong mga asawa. Tanawa ko no ang naong sa inyong bana inig abot nimo ba igkakita niya nimo tanawa ko no yang naong og mudanag ba kanang malipayon ba mura gani siyag mudanag yang naong sa kalipay pasabot ana na in love na nimo pero inig tan-aw gani nimo una ginyang tan-aw nimo mura mo kisdom ang naong wa na ma in love. Mao sa nay buhatos mga bana. Listingin niyo mga bana kana inig-uli ninyo bitaw. Iguna gini mong kakita sa imong asawa, mo smile gani nang naong. Kana in love na siya nimo. Pero inig kakita niya nimo bugat kay naong kana wa gina ma in love. Mao sa na ang bation unta sa mga ginikanan. Kamo mga ginikanan dinhi. Kinsa ninyo nga makakita sa inyong anak nga sigig duwag computer nga mudan agyapon sa kalipay imong naong taas ang kamot. Joter kay tanan. Unsa ka makita kas imong anak nga siga na kaigmatan ikagot nang ipon kay bag-o yung nisuyop mudan ag pa imong naong? Depende na nimo. Mao na si Kristo lahi na siya pamaagi pero puparihas sa gyapon ni Moises dili na mudanag ang atong naong nga murag suwaw pero ang atong mga pulong o mga buhat kinahanglan atong padanagon bahala nagdili ganahan ang atong isig katao dili na ang naong ba kamo sige mamog paputi ana inyong naong aron mudanag dili na mudanag ug ang atong binuhatan wa gyud muhaom sa binuhatas Ginoo bisan pag kanang naong nimo nga medyo lagom-lagom nya imong gipaputi di gina mudanag. Nga pag gani uban karon pakuluran ang buhok kana pag yung color nga mura og kanang
Sana kanang murag musinaw ba, murag usahay violet ang color, usahay blonde, wag gyapon ay kapuslanan kung ang imong pulong ug ang imong binuhatan dili haom sa pulong ug binuhatan ni Kristo. Si San Vicente Ferrer, ang iyang pulong ug binuhatan haom sa kang Kristo, mo nang nidanag sila hangtod karon. Si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, sa ato sa karong gipang promote pagkasantos, Bishop Chupilo Kamomot, Mother Teresa of Calcutta nga santos na, ang ilang pulong o ang ilang binuhatan midanag sa tibuok kalibutan. Muna nga ato silang gipasidunggan. San Roque, San Isidro Labrador, nidanag ang ilang pulong o ilang buhat. Mauna roy requirements. Nya unsaon man na kinahanglan matreasure nato ang pulong o ang buhat ni Kristo. Kay ang pulong kuno og buhat ni Kristo maoman ang gingharian sa Dios. Mao bitatong pag-ayo niya sa mga giyawaan. Nya niingon dayon ang mga tao nga nasuko niya, gahom na sa yawa ang iyang gigamit. Ingon si Jesus, dili ni gahom sa yawa. Kamot sa Ginoo ang nakapawagtang sa mga yawa, ug ang pasabot niini naghari na ang Dios. Kanang pagpapahawa og yawa ba, nawa na imong tupad, lingi ako no. Unsa magnaong, Dios nun o yawanon? Dios nun o yawanon? O medyo gani yawanon, unsa imong buhaton? Papahawaa ang yawa. Kanang magsigig yaw-yaw imong asawa, bana ka, kana giyawaan na papahawaa ang yawa. Gamita ang pulong o buhat ni Kristo. Kay mauna ang iyang gingharian. In short, gusto ni Kristo nga muhago na ta. Matod pa niya diri, murag treasure nga naas umah. Haguan na nimog kaut. Haguan. Ang perlas, haguan kay tipon siya sa tanang perlas, haguan na nimog pangita. Maghago tag pangita. Dig deeper. Search longer. Aron nga makita nato ang gingharian sa Dios. Nya giunsa man niya pagsulti nga mo'y gisunod kasagaras mga santos, ningon ni Kristo. Ningon si Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos, inyo nang gibuhat nga rin ako. Hain dayron ang kingdom of God. Hain naas mga labing ubos. Muna si Mother Teresa, tanang mga santos nag-alagad Dios labing ubos. Nya unsay sunod nga requirement aron makita gid nato og ma-enjoy ang kingdom of God. Inighuman kuno nato kakita, kinahanglan ibaligya nato ang tanan. Ibaligya ang tanan natong katigayunan. Mo na gibuhat dire pagkakita niya sa treasure, iyang gitabunan usa ning uli siya og gibaligya ang tanan. Pasabot dili dayta malipay sa pag-alagad sa labing ubos basta ato pang gihigugma ang atong kabtangan. Ay, panalitan. Hay may ubos ang nagtrabaho og opisina o kanang mga kawatan. Hay may ubos ana. Okay, kawatan. Karon og muduol sa inyong balay ang kadtong di opisina og kadtong kawatan kaayo, nya muhangyo nga mopuyo sa inyo, hay may imong papuyon ang kadtong di opisina o kaning kawatan. Usara may imong ma-accommodate. Bihay may imong pilion ana, ang di opisina nga imong silingan o kadtong silingan imong bantugang kawatan. Og mopili kadtong di opisina, wa kakakita sa gingharian sa Dios. Og unsa may imong nakita, ang imong kabtangan.
ay maayo ni ato ning i-accommodate kay aron maka-apply sa ni akong anak, manidsi ra ba nis kuan, manidsi ra ba nis bangko. Uy, atiman na gid na, hala nindota tong kwarto dito kay aron og mo apply, ma-recommend dayon ang imong kabtangan, ang imong gihuna-huna. Di ba no? Pero kung ang imong i-accommodate kadtong kawatan kay gipalayas na tos ila, nya gikan pagitos prisuhan, wa na intay mo dawat, nya imong gi-accommodate, nalimot na ka nga mangawat lang dai gyapon to, pasabot mas gihigugma na nimo si Kristo kaysa imong kabtangan. Og mao na nga mudan-ag na ang imong mga pulong ug ang imong mga buhat. Inig-ingon nimo, ali dong, sige, so dire, mutan-aw ng imong mga silingan. Hala, gipapuyo lagi na sa ila. Siya, hala, nansi ko man, ang katubang tulisan kayo. Naawi, gipapuyo sa ilang padersyano. Sa halano, unsa kay may tabuan na, pagsunod adlaw, nadungog na, hurot yung kakuha ang tanang kabtangan padersyano. Nadungog na, wa na ngadto na mga tao padir danghaga sa nimo wa ka kahibawong kawatan kay tustanan. Maingon sa ko unsa gud tay wa kahibao nga sige mamikita dito sa prisuhan, 5 ko katuig sa prisuhan dito nya sige mikita mo to ako tang gidawat, hibaw naman kong mangawat to siya. Unsa naman na mayan para lang sa tuiya inyo ding panapo ala si Padre Siano nabuang ang iyang mga butang ihatag atos kawatan nya maayo ra kuno to. Na mudan-ag na ang mga buhat, di ba? Wa say ayon niya. Mao bita tong diri tay gidawat dinhi o tanawa, di ba? Wag tangyod pero dili akong kabtangan kang Remy. Nakuha gyud. Nabten ingon ako pastilan pa der no. Unya og anhaon mo diak tulisan nya tulison mo ingon ako, ihatag. Sa unyang pamatyon mo, patay. Nawa, di ba? Manunday na sa tibok kalibutan. No? Sama ni Pedro Kalungsod, gipatay, nahimong famous sa tibok kalibutan. Ang mga martyrs, gipangpatay sa mga Lorenzo Ruiz, nahimong famous sa tibok kalibutan. Gibiyaan ko niya iyang pamilya. Aron ibugti sa pagsangyaw sa pulong sa Dios didto sa mga tao nga dili pa gustong mudawat niini. Mao na ang kanindot si Mother Teresa of Calcutta mialagad sa mga poorest of the poor, apil na ng mga adik, apil na ng mga nagsigigsuyop ng mga rugby, mga syabo, iya nang gihigugma, iya nang giatiman. Mabita nang malipay taning ato mga kaigsuonan karon na mga congregation kaning atong madre dinhi sa kaning magtinda dinhi madomingo dinhi ba sa so, sila Missionaries of Mary Immaculate Heart kana mga sisters dinhi ba wa mo kita na wa sige mo tanaw-tanaw sige nagtinda dinhi kada domingo ang ilaan ng halin ang ilaan ng ginansya ila nang gamiton pag-atiman sa mga bata o mga batanon nga babae nga ila karong gipang atiman tungod kay gipang abuse, gipang abandon sa ilang mga ginikanan, gipang sexually abused, ilang tabangan nga matulid-tulid ang kinabuhi. So kung naamo dihay kaila nga medyo na liwag na ang batik kay kinabuhi, gi-abused babaeng mga bata, isuway og dangop nila basin pag madawat kay gakinahanglan tag mga ingon anak nga mga congregations. O kamo sad ayaw sad mo pagsigig kahadlok anang mga gipang abuse, malaki man or mababay, atong tabangan nga matulid-tulid, matudluan, ginagmay ba? Di kita kaingon nga matulid gina sila kay mga buangon naman kay na sila usahay sad ato lang tabangan makakita unta ta sa treasure sa kingdom of God diha kanila mo na nindot abisag kanina lang gamay lang kayo kakita mo sa kingdom of God pinaagi aning atong panginahanglan dinhi sa simbahan kaya maaning pagtukod og kumbento nakakita mo nga naa dihay kingdom of God nga makahatag nagkalipay
kung mo palit kag slot. Na. Anong ningit-ngit man na inyo mga naong basta mo hisgot tag slot. Pasabot, wa jud ka kakita sa kingdom of God, no? Congratulations sa muhayag ang naong basta mo hisgot na tag slot na. May mga tao nga mailhan man ako diri kay makita man sa naong ihisgot og slot mo smile dayon, ang uban mo duko mo kusmo nanasan. Di gina niya kalimtan iyang slot inikuan iniguali di ko man mga okasyon man nga ang imong treasures imong mahatag ngadto sa Ginoo. Pre aning tao diri ba baligya ang iyang treasure niya ihatag ngadto sa tag-iya sa uma, ngadto sa nagkinahanglan. Mo na siya. So ang atong halin na natay halin sa atong SBF DAG San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga slot ning abot na as of yesterday ni abot na og 37,205 ka slots. Pakpak. Salamat sa mga nakakita nga ni ay treasure. Nya ako gining balikon pagsulti. Wa gini palit og slot dinhi nga kanang tininood nga pagpalit ba nga wa mudanag ang ilang kasing-kasing. Wa malipay ang ilang kasing-kasing apil ng ilang naong. Nabitang magdag resibo dinhi kung magpalit og slot nya magpa-picture dayon nako. Dayon ingon, "Pader, palit na mi." Ang naong ba kanang danag dili mingon nga, "Pader, palit mi slot." Wa gyud ko kasuway nga nay ningon ana. Palit mi dito Pader og slot, ngaray do ka slot. Wa, ang kasagad, "Pader, may palit na mig slot." Ana, lipay kay ko Pader kay nakapalit kog slot. Pasabot treasure ni nga langit nun. Nya imo manggi let go ang imong para sa kalibutanon, nalipay ka. Sige sige. Tiguma gina imong kwarta kay ipalit nimog cellphone, ipalit nimog TV, ipalit nimog kuanya. Di man ka-afford, parsyali lang usa, hulugi. Di ba kada nimo tan-aw sa imong cellphone ug sa imong TV, labi nag mag-abot na ang kolekta sa imong datahan, maguol ka mo. Sa datahan, nya mo remind ra ba to nimo ang imong datahan, i-open mo, hala na sa datahan. Mag-abot ba? Makaguol pero palit ka din slot, wa jud kay datahan. Ang imo ra jong kasing-kasing. Nya napagunay bonus i-times na sa Ginoo og 100-fold graces. Asti lang mudan agyo ka na. Sa atong 4-slot challenge niabot na sad ang atong nadawat og 1,205 ka 4 slots challenge. So, salamat kay Ginoo. Tag 2,000 raman pero dako na kay ni. Dako na kay ding makalipay ninyo og nako. Para ra sad ni sa nalipay nga ako nahimo ng parish priest dinhi for 4 years. Karong Domingo, August 6, ika 4-year anniversary na nako isip inyong parish priest. Nyag nalipay mo, nga nahimo kong parish priest, pamalit mo 4 ka slots, balik 2,000 pesos. Di ba? Tiyaw-tiyaw ra na, joke-joke ra na tingali para sa uban, pero lawom kay nagkasinatian sa treasure of heaven, dihas kasing-kasing. Kanibitang maghimo aning 2,000 Hail Marys. 2,000 Hail Marys, 2,000 Hail Mary man ta dinhi every first Wednesday. Anya na sad sila mga buutan kay Gnaw. Di biya na sayot. Di saya 2,000 Hail Marys. Pero nganong sige sila balik-balik anang kakapoy anas tanan. Nakakita sila treasure. Ambot og di na ba kanin sila mga yawan noon. Pero mag 2,000 Hail Mary kanya sige lang ya pumumpang libak na patay ka diya. No? Wadi ka kakitag treasure. Labi nagsige pa kag kalagot sa imong silingan, sige pa kag yaw-yaw anang nangutang nimo wa mo bayad. Di gyapon ka kakitag treasure. Pasabot sa paghimo aning sakripisyo ato gyong kana ganing kalimtan ang atong kabtangan. Nya na nasa tay Alliance of Two Hearts Vigil karong Biyernes magsugod sa alas 10 sa gabi.
hangtod na sa alas 6 sa buntag ang misa. Natay misa alas 11 gabi. O karon na sa ning Biyernes. So salamat kayo sa atong mga tao nga nagdidikit niini. Ngano man occasion kini nga mobiya ta sa atong mga treasures aron magampo. Okasyon ni nga mobiya ta sa atong mga tawhanon nga mga concerns aron mo atubang og makig-istoryas Ginoo samas gibuhat ni Moises. Hinaut unta mudan-ag sad ang atong mga pulong ug ang atong mga buhat. Manindog ta